بخير ويحل السلام والأمان على جميع الشعب السوري. نتمنى في هذا اليوم المبارك تحقيق الأمنيات للجميع بالصحة والعافية والشفاء العاجل للجرحى والمرضى، وفك أسر المعتقلين، وخاصة قائد الإنسانية والسلام القائد عبد الله أوجلان، وتحرير كافة الأراضي السورية المحتلة من الطامعين والجاشعين الذين يستغلون الشعوب لزرع الفتنة الطائفية والعرقية. وكما نعلم بأن عيد بيخون سمي بهذا الاسم لأن أغلب مكوناته من الحبوب والبقوليات التي تزرع في فترة الانتهاء من حراسة الأرض لدخول فصل الشتاء وبداية ظهور ما بذره الفلاح، أي بين سعدي الذبح والبلع، وهذا باعتبار الأعياد الإيزيدية أغلبها متعلقة بالطبيعة. گل جعفر براستی هیرو ام وقت کرد ایزیل هرم شهبه ام جشن پیخونه پیروز تکن ام وی جشن دست که لگردون لبشریت لدنیای عالم تفدا و تایبت کرد ایزی ام پیروز تکن اب جشن بیخون بیراد بیشن یعنی جشن خزاییه اب جشن جی ری و رسم خواهنه همو بر همین چاندنیه اگو جودکار دچینه اندری عرضه دا همو بر هم سیر دا 7 رنگ اساسی ای بر همه چاندنیه و پیرا همو تشتی گوته چاندن به دست جودکارا گیته توب کرن و تی قوراندن و به رسم و طقوسات قوراندن و تی هیراندن و هیواری جی مثلا هر کس الجیه کی پاک داتینه فتیله که البروید خینه پاچه کی سفیچ هتکسر دبیجن ام بهیوینه گو برکتا نشانه خدرلیاس تدا ورد چه کرن والسروي اساسي همو اول جي بي اعتراف تكن يعني همو اول سرکه جي بي اعتراف تكن لرسم و احياء مثلا في چاندنه لي خودی درد کفن و هیرو رسم و طقوس وی ددنه چه کرن کرده ازدینه ذاتی سه روزا يعني ايجو نافي خا خضر الياس اف نفرده بس اي نافي خا خضر الياس روجيا دقره بين شمي ججنا لخزاي شاهيه كي ددنا دار خصن و في بيخونيجي بلادكن لحركسي بيتر كتشو خورت اساس دقرن دبيجن انه مرازي ما مرازي خواب بينن لاف نجبو كتشو خورتا ثانيه جبو جواكي حماي حمو جواك كانه بخه و چنه تا خواهنه كانه بن خونه خواب بینن هیوی خواهی نجه یعنی افته و تایگو مثلا اف تشتی چاندنی تشتی هری پیروز و مقدسه لجمع روواهیه و قدسیت و رسم و طقوس و گوگل ناس بکن لی خودی در کفه ای گرینگ اوه دوی ججنه دا و ججنه دا نامش گو خونواره رجاندن اجبرگو ججنه چاندنی ججنه خزایه ام وی ججنه
لحمو شروان آزادی الریبر آپو لگل خود توایی ام پیروست کن ام بیوین اف ججنا به ججنا آشتیه آرامیه و ججنا گو ام وگرن جوار خوا هر کس وگر جوار خوا و بیتر گو ام وگر نعفرین خوی رنگین و ام لوا پیروست کن به ججنا